Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Ijambo ry'Imana ritunga umuntu. Reka dusomere kwanza muri Matayo 4:4. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Amen. Aya ni amagambo Yesu avuze, ariko ariho harasubiramo amagambo abayuda bahawe bakiva muri Egiputa. Tujye mu guteka kwa kabiri ibice 8:3. Nuko yagucishije bugufi, ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Amen. Amen. Mumvise aho yavanye? Yesu arasubiramo amagambo yabahaye, kuko Yesu we yari n'umusaruro rya kera, ngo niyo rwa rutare rwabahaye amazi, ariko yari atarajya mu nda ya Mariya, ngo niwe ya manu. Haleluya. Iri ya manu bahawe mu butayu. Haleluya. Ni prefiguration ya Yesu Kristo. Tuvuga ngo yamenyekanishaga Yesu. Tuvuga ngo Yesu ariwe arasubirira mu buriya bwoko bw'abayuda ibyo babwiye mu butayu batarinya mu kwisezerano, ngo yagucishije bugufi. Tuvuga ngo ya myaka 40 bamaze mu butayu. Haleluya. Bakifuza inyama baryaga muri Egiputa nugo bari ku biboko bya Farawo. Ngo yemeye ko banyura muri ya condition mu butayu. Haleluya. Kugeza aho bifuza ibyo baryaga mu nzu y'uburetwa mu gihugu cya Egiputa. Ngo atari uko abanga, kuko yavuze ngo narabakunze, sibyo? Ariko kugira ngo mbigishe, mbacishe bugufi, mbigishe ko umwana w'umuntu ntatungwa n'ibi byo kurya turya bitunga umubiri. Nimba wafashe icyayi mu gitondo, nimba wafashe ikisimbizi, ntabwo ari ibyo ngo bitunga umuntu gusa, ngo ariko ngo umuntu azatungwa n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Niyo mpamvu umutwe rero w'iri jambo ry'uno munsi ngo ijambo ry'Imana ritunga umuntu. Mubyumve? Ni Imana ubwayo yabivuze. Nimba ijambo ry'Imana ritunga umuntu, ntabwo ari ijambo rero risanzwe, rirafite muri ryo ibintu bihambaye. Haleluya. Umwami arisubiyemo inshuro mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kugira ngo umenye iri jambo ry'Imana ko ritunga umuntu, ukwiye kubanza kwigira ku byerekeye uyu mubiri utungwa gute. Ni uza kumenya iri jambo ry'Imana ritunga umuntu rite. Haleluya. Iyi ni pome, sibyo? Si pome itunga umubiri. Abongeza baravuga ngo an apple every morning keeps the doctor away from home. Ngo buri gitondo ngo ipome ngo ituma muganga abakure y'uruko, ko ibihugu bimwe bikize amaguru runaka abafite muganga, médecin de la famille. Ngo baba bavuga en fait yuko harimo intunga mubiri. Iyi pome rero murabona, ambiriza agace k'iyipome, apana yose, agace k'iyipome cyangwa agace k'ikintu cyose kifatika. Dufate rero iyi kutuwe turiga ibitunga umubiri, tujye kumenya ibitunga ku ijambo ry'Imana ritunga umuntu. Dufate ipome, ariko ipome ni matière nk'izindi. Agace k'iyipome, nanze kuvuga ipome yose, karimo za miliyari na miliyari za energy. Miliyari na miliyari za energy.
Mwabyumvise? Nagushaka kujya kuremba bwire ko energy ntabwo ari puissance, puissance ntabwo ari force. Nimushaka muzantumire dukore conference mbabwira aho bitandukaniye. Ndio ndavuga energy. Muri physique biratandukanye. Energy, puissance, force biratandukanye. No muri bibiri Imana biratandukanye. Agace k'ipome iyo ukariye uburiye miliyari na miliyari za igipimo cya energy biva joule. Joule. Wabizi? Nkuko umubiri wacu w'upimye uvuga ibiro. La masse. Sibyo? Ibiro. Afite ibiro 100. Abapimye iki? Masse. Pana poids. Masse nimwe hano ku isi no ku kwezi masse ni nimwe. Nimba upima ibiro 100 ku isi nujya ku kwezi upima ibiro 100. Ariko poids irahinduka. Kubera ko poids ituruka kuri rukuruzi. Ukuni ukurura umubiri wawe uburemere. Wenda. Mwabyumvise? Nuvuga ngo muri langage yacu ya buri munsi tuvuga ngo poids yawe ni combien? Ntabwo ari byo. Ahubwo ni masse. Niba ufite ibiro 80 ni masse ibigize umubiri wawe. Sibyo? Okay. Noneho iyo uriye agace k'ipome karimo amajoule energy miliyari na miliyari energy. Umviriza, bombe imwe yatwitse imigi ya Japon, Nagasaki na Hiroshima. Bombe yajugunywe kuri Nagasaki, umujyi ukaba umuyonga. Hakoreshejwe energy iva mu igarama imwe ya uranium. Igarama imwe ya matière itwa uranium yavuyemo energy amajoule yatwitse umujyi wose. None wowe ibyo kurya ushira ku isahani sinzi ukuntu biba bingana. Energy yavuye muri matière grama yatwitse umujyi wose. None hano iyo turiye ibyo kurya wenda ikiro cy'ibyo kurya inyama ibiki biriya byose birayi tusa bikaba bingana tuvuga ikiro. Uburiye energy ingana gute? Amami kudaturika se kurikira igarama imwe iraturitse umujyi. None wowe uri ikiro cy'ibyo kurya, none kubera utaraturika. Ntabwo byibaza ibyo. Imbabwira ntabwo ari imigane, imbabwira ni ibintu by'ukuri. C'est scientifique, c'est la physique. Amen. Mwabibise igarama imwe ivamo imbaraga zituritsa Hiroshima cyangwa Nagasaki bombe. None wowe ntabwo urya ibyo kurya bingana n'ipombe, urya ibirenze ipombe. Sibyo? Iyo bashize ku isahani hari yose ikiro cy'ibyo kurya, uburiye amamiliyari n'amamiliyari ya energy exprimée en joule. None kubera iki tutaraturika? Kubera iki izo energy itaduturitse? Okay, umwanya ni muto. Murazi impamvu? Ruvuga ngo na niyo mpamvu muri ukurikire umwanzuro kugira ngo twinjire mu by'umwuka ndi bufate kubyerekeye ibyo kurya byacu byo kumeza. Nubwo urya amamiliyari na miliyari ya energy ari mu byo kurya ufata, impamvu udaturika, Imana yaremye umubiri mu buryo nubwo warya ibiro 100 umubiri wakoze mu buryo ufata akanereji gake gatuma umubiri ukora. Irezi ya miliyari na miliyari zijya ahandi ntashaka kuvuga. Ninde yabyumvise? Bivuga ngo rero ntuka ifuze kurya byinshi nkuriya, kuko ntacyo bibaza. Nukuza inda gusa ngo wumve ko yuzuye, ariko energy umubiri uzi bufate ni nk'iyawe.
niyo mpamvu rero ntimuzajye mutinya kwiyiriza. Ntabwo wabyumvise? Umva, Vincent na Ero bagiye kuri pati. Vincent yaruye ibiro 3, ibishimbo, umuceri, inyama, amafi, ibiki, dodo, n'ibiki byose ibiro 3 arabirya. Ero afashe bingana n'amagarama 300, sibyo? Uriye energy nyinshi ninde? Si Vincent, za miliyari, sibyo? Ariko umubiri wa Vincent agace ka energy gato cyane umubiri uri bufate, amaserire ye niko gace n'umubiri wa Ero uri bufate. Biriya bindi rero itandukaniro riri iyo tugiye ahandi. Zamura amaboko yawe nimba wabyumvise. Ninde wabyumvise? Na niyo mpamvu mu mirire, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Kuko abantu bavuga ati nintagira umusozi mu Kigali ntabwo biri ukunde. Uzajye wibuka ibyo François yavuze. Ibyo byose ntabwo umubiri ubikeneye. Uraza gufata akantu gato kubera yuko ibikoze urahinduka Nagasaki na Hiroshima. Ese mwabyumvise ibyo? Bijye umubiri mwabyumvise? Mwabyumvise? Hano hariho za miliyari na miliyari za joule za energy. Iyi pome yose nyiriye ntabwo umubiri ukeneye energy yose irimo. Ufata gake cyane gatuma nshobora kugenda. Mwabyumvise? Gusa nuko mpita nshaka kurya kugira ngo numve mu ndaha huzuye. Ariko nta kintu umubiri ukeneye. Ukeneye gake gusa. Nuko nafata agapombe kangana gutya. Sibyo? Energy zirimo sinshobora kuzifata, umubiri waturika. Murumva rero uko Imana yaremye umubiri? Iyaremye umubiri rero niyo yaremye n'umuntu w'imbere. Haleluya. Iriya pome n'ibindi byo kurya niyo gutunga umuntu w'inyuma. Akeneye energy. N'umuntu w'imbere nawe afite nawe ibyo kurya bye. Nabyo birimo energy. Nimba ibyo kurya by'umubiri birimo energy, n'ibyo kurya byo mu mwuka birimo energy y'ubundi buryo. Amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Amen. En fait, abize ibi tumaze kuvuga ni ya formule ya Einstein. E égale M. Amen. Hallelujah. Mu mvugo nziza scientifique ni bavuga C au carré. Bavuga E égale MC2. Ni mugera mu Franza baza bati we biti byawe. Va muri kaminuza we. E égale E ni énergie. M ni masse. C ni vitesse ya lumière. 300 000 km par seconde. Au carré. Ni mumve rero energy iwanye na masse y'ikintu iri ya pomme ukakuba n'ibihumbi 300 au carré. Uhitubona energy iri muri kiriya kintu. Ntuvuga ari byinshi se? Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo wowe ufite masse, ufite na energy muri wowe. Buri kintu cyose gifite masse na energy. N'ibiro byawe ntabwo ari zo nyama n'amagufa n'ibiki byose biri kurimo. Ibiro byinshi upima ntabwo ari zo nyama n'amagufa, ni energy kurimo. No. Mu karemangingo kawe gato arimo kitwa quarks. Ziriruka muri vitesse zikomeye mu wawe. Kwiruka kwazo zo miliyari z'amaquarks yakurimo. Wayumvise? Muvuma yazo. Iyo muvuma yazo muri wowe miliyari na miliyari nibyo bihinduka ibyo bita l'énergie cinétique. Energie iza ituruka kuri yo muvuma iri muri wowe, utuquarks turi muri wowe muri matière yawe, iyo muvuma ikreya ubureme
uburemere, kuko energy égale masse. Mu buryo rero iyo bapima ibiro 80, igice kinini ntabwo ari izo nyama n'amagufa, ahubwo ni ziriya muvuma za quarks ziri muri wowe, zikrea iyo energy muri wowe. Iyo ni mystère y'Imana. Wowe ntuzajye wiyura gutyo, uri kirimo gitangaje. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. None rero hano Imana iravuga ngo umuntu azatungwa na pome gusa, umuntu azatungwa n'ibishyimbo gusa, umuntu azatungwa n'umugati gusa, umuntu azatungwa n'umuceri gusa, ngo azatungwa n'ijambo ryose rifa kuba byaravuye mu kanwa k'Imana. Wa muntu w'inyuma rero atungwa n'ibi byo kurya duhaha mu isoko. Uriya muntu w'imbere nawe kuri twebwe tumaze gusobanukirwa imiterere y'umuntu, atungwa nawe n'ibyo kurya Imana yashize mu ijambo ryayo. Nimba muri ya pome harimo energy za miliyari na miliyari z'amajuru, mu ijambo ry'Imana rero harimo za miliyari zirenzeho z'amajuru mu buryo bw'umwuka. Mu buryo ijambo ry'Imana turisobanukiwe, tukaryakira nk'ijambo ry'Imana, rifite energy muri ryo. Haleluya, haleluya, zihambaye mu buryo zirema ibidahari bikaboneka, mu buryo zimura imisozi, mu buryo zituritsa imitwe y'abadayimoni. Ese ijambo ry'Imana koko turaryemera nka nyiraryo? Cyo ni kibazo. Imana yavana Abisirayeli muri Egiputa, bari hariya Mose, Imana imuha aya magambo yayo ngo ababwire, yatangira avuga aya magambo: Shema Israel. Shema mu Giheburayo ruvuga ngo écoute Israel. Umviriza Israel we. Twebwe umviriza, umva ngo nukumviriza gusa. Shema mu Giheburayo ntabwo ari kumva gusa, nukumva ukabitekerezaho, ukabisobanukirwa, binyura hano bikinjira mu bwonko, bikamanuka mu mutima, bigakwira wa muntu wese w'imbere, bikagukwira wowe wese. Ibyo nibyo bita shema, nibyo bita, nimwe kwa Kinyarwanda ni Giheburayo. Écoute Israël, Shema Israël, écoute Israël. Twebwe rero kenshi turumva amagambo y'Imana, ariko ntabwo tujya muri bya byiciro ngo tuyumve, atinde mu bwonko, amanuke mu mutima, akwire umuntu wese w'imbere. Amen. Kugira ngo abashe kugaragaza ya energy yayo. Na niyo mpamvu amagambo y'Imana amera nk'amagambo y'abantu, kubera ko iriya pome muvandimwe Odilo nayirya, kandi zakuza kuyirya sibyo, nayirya sibyo, nyuma y'umwana runaka pome iraza kuvamo ikintu kita kimujyamo kikaba umwe nawe. Mwabyumvise? Ruba mu wundi mwanya ipome namara kuyirya ntabwo iza kuba pome, haraza kuvamo energy iri bwinjire mu maserire ye, noneho biraza kuba nawe. N'ijambo ry'Imana iyo turyumvise, haleluya, Shema itorero, Shema Israel, écoute Israel, écoute l'église, niko Imana ivuga. Numara kuryumva ukaritekerezaho, rikamanuka mu mutima, rigakwira umubiri wose, kuko wamaze kuritekerezaho, riraza guhinduka umuntu umwe nawe. Ntabwo hazaba wowe habe n'ijambo ryayo, wowe uzaba ijambo ribe wowe. Nabandi babyumvise? Wabyumvise? Niyo mpamvu twigiye ku byo kurya by'umubiri. Haleluya. Umuntu yavuye mu rugo ariye mu gitondo, nyuma y'amasabira ngahita nuvuga ngo ubu bagiye kureba basanga ibyo wariye sibyo, nuvuga ngo hari agace umubiri wafashe, noneho gahinduka
gahinduka ikindi kitari cya kindi, siyo energy se? Niyo mpamvu waje hano, niyo mpamvu uhaguruka, niyo mpamvu uri butahe, kuko hari energy wakonsomye. None si ijambo ry'Imana niko bimeze? Turaryakira kugeza aho rihindurwa, ntibibe ijambo gusa, rigahinduka energy mu muntu wacu w'imbere. Ari energy zirakora. Imana ubwayo irizera ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Umva, n'ahantu henshi ariko nta mwanya dufite, ariko nashaka umve nyiri ijambo uko arivuga ubwe. Amen. Yesaya 55 umurongo wa 10 tugeze ku murongo wa 11. Umviriza uko avuga ijambo rye. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Amen. Avuze gute ijambo rye? Ijambo rye riri efficace. Rirakora. Imana ifashe urugero tuzi twese. N'igituma ubutaka bumera n'imvura, ngo nkuko imvura igenda ikameza ubutaka, ngo niko n'ijambo ryanjye riza, ntago ringarukaho ridasoje icyo naritumye. Imana irazi ko ijambo ryayo ntago ari ijambo nk'iryacu, ni ijambo ririmo energy y'Imana, ni ijambo ririmo energy y'Imana, de milliards de jours. Energy y'Imana iri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. None kubera iki tutabona riri efficace, tutabona rikora mu buzima bwacu? Kubera iki turyumva umwaka ugashira, wareba ubuzima bwacu ugasanga ntabwo ari byinshi byahindutse, cyangwa kuri bamwe nta na kimwe cyahindutse? Ni ukubera yuko ntago barirya nkuko barya pome. Wowe nufata pome ugahekenya hanyuma ntumire, ari energy izakuzamo? Oya. N'ijambo ry'Imana rero turaryumva mu matorero, cyangwa ku bafite umwanya bagasoma, ariko bigarukiraho. Ni nk'umuntu afite icyo kurya, afite iyo pome agahekenya agacira, ntabwo iyo pome igira icyo ikumarira. Babyumvise? Rero ntabwo ikibazo rero ko ari ijambo ry'Imana ritari uko Imana irivuga, ahubwo ni twebwe tutareka ngo ribe ikimana yaritumye gukora. Haleluya. None rero kugira ngo ijambo ry'Imana uhereye uno munsi rikore mu buzima bwawe, umvirize Imana ivuga. Uvuko Paulo yandika Timoteyo wa mbere ibice 4:6, hanyuma dusenge kugira ngo uyu munsi utangire gufata ijambo ry'Imana uko riri. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Amen. Amen. Umviriza, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Nourri. Kurya. Nukomeza kubaka itorero ry'Imana, ukaryubaka mu kwizera, nturihe imigani, nturihe za blague, ibiparo, ukari ijambo ry'Imana koko, ngo uzaba umugaragu mwiza w'umwami, ngo watunzwe n'amagambo yiki yo kwizera, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, n'inyigisho nziza. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo rero hano Paulo akangurira Timoteyo gukomeza gutungwa n'ijambo ry'Imana. Nk'uko urya ibyo kurya bigaha energy umubiri wawe, Imana yateganije ko umuntu wawe imbere azatungwa n'ijambo ryayo ririmo energy yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya.
Paulo abwiye Timoteyo ngo ukwiye kurya, arandi avuga ngo nourris-toi de parole, de la foi. None se umuntu arya ijambo ry'Imana kugira ngo rihinduke umwe nawe, rizane energy mu muntu we w'imbere, rikagira n'ingaruka no ku muntu we w'inyuma. Haleluya! Nuko yigira ku mirire isanzwe, ntabwo urya ngo bigume mu kanwa, ukwiye amaherezo kubimira kugira ngo bishobore kuvamo ibitunga umubiri arimo na energy twumvise. None abantu benshi ijambo ry'Imana tumera nk'abarigarukiriza gusa ku mutwe, amatwi akumva, nimba wumva koko, bikaza mu mutwe bikagarukiraho, nibimanuke ngo bigere mu muntu w'imbere, noneho bihinduke rero ibitunga wa muntu w'imbere, havemo energy spirituelle zituma unesha abadayimoni, zituma ukandagira icyaha n'imbaraga zacu, zituma udatinya ibikangisho bya Satani. Kubera ko ntabwo uzaba febrile gutya, uzaba uri full of energy, kandi atari energy za pome, energy z'Imana nzima ihamagara ibitariho nk'ibiriho bigaseruka. Bene data, reka ndangize mabwiriza ukuri, ndabakunda ariko ngambayitishemo uyu munsi. Nimba uza mu materaniro, yaba hano yaba mu matorero yose ku isi, ariko ijambo ry'Imana ugaheruka gusa uri mu ntebe kuryumva, harimo gisoma muri gahunda zawe, ubu utagaruka mu itorero, yewe mu izina rya Yesu nagutishamo kutagaruka mu nzu y'Imana. Babyibise kuko Imana izakujija durema, Imana izagucira urubanza rukomeye cyane. Babyibise kuko Imana izabara inshuro zinga abakozi b'Imana bagwagaza imbere bagatranspira ku busa. Imana izabikuryoza, wafuma wigumira mu rugo franchement, uzakigwa imanza yego, ariko ntugende kwiyongereza amakara ku yandi. Mwabyumvise? Umubyeyi adahana umwana yakosheje abamwica. Niyo bamubwiye ko babwiza ukuri. Imana ishimwe. Reka nageze mbabwire, ibi mbaha ntabwo ari ibintu njya gucukumbura mu bitabo, njya gucukumbura kuri internet. Oya, njye imbere y'Imana ndavuga ni Imana, ni imbere yawe nk'umwigishwa. Fungura ubwenge bwanjye, ntawe uriranditse byera. Ibyo nasomye hano noneho ngabizana imbere y'Imana, umuka akagenda avanamo akazana passage runaka nkayitekerezaho, Imana ikayagura. Ibyo niyo bituma rero ya energy y'Imana ishobora gukwira mu muntu wanjye w'imbere. Ijambo ry'Imana ni ibiryo koko, ijambo ry'Imana ni indyo zuzuye, ijambo ry'Imana ritunga umuntu. Ariko uravuga ati ese noneho se ko agarukiye gusa kuri energy spirituelle, tugakandagira abadayimoni, tukirukana indwara, tukadefia ibintu byose bishobora kudutera ubwoba. Ariko kandi nashaka kumenya, none se ntabwo ridutunga no mu buzima busanzwe? Mwabyumvise? Ari dimension ya mbere navuze ko rizana energy spirituelle, umuntu imbere agakomera, kwizera kugakomera, byiringiro bigakomera. Haleluya! Ariko reka ndangize umuntu tumwe dimension ya kabiri. Ntabwo ijambo ry'Imana ritunga gusa uriya muntu w'imbere ngo rigarukiraho. Rimaze gutunga umuntu w'imbere, ku munsi uko ugenda urirya, nk'uko utareka kurya buri munsi ibitunga umubiri, ahubwo ryo riradeborda umuntu w'imbere, riramurenga, rigafata n'umuntu w'inyuma wese. Umviriza, ritangira mu muntu w'imbere, umwuka, rikadeborda umwuka, ubugingo n'umubiri, na niyo mpamvu rikiza n'umubiri. Si byo gusa, riradeborda nawe ubwawe, rigafata na aspect zose z'ubuzima bwawe, rirajya no mu butunzi bwawe, rirajya no mu miryango yawe, rirajya no mu byo ukora. Ijambo ry'Imana riradeborda energy yaryo, igatangira guhindura, ikavuka mu muntu w'imbere iyo energy, rikagenda mu bugingo bwawe, rikagenda mu mubiri wawe, rigakiza indwara, rigasohoka,
rikajya ku bintu byose bigushamikiyeho, rigahindura ibintu byose, rigahindura circonstances zose, rigahindura kondisiyo zose. Energy y'Imana igatangira guhindura business yawe, igatangira guhindura amasomo yawe, igatangira guhindura abavandimwe bwawe, igatangira guhindura umufasha wawe, igatangira guhindura umutware wawe, igatangira kurema ama opportunité utaruzi. Haleluya! Ukinjira dans le champ des possibles, ukinjira mu isi ibishoboka byose. Iyo ni energy iri mu ijambo ry'Imana. Haleluya! Ntago ritunga umuntu w'imbere gusa, riragutunga no mu mibereho ya buri munsi. Ijambo ry'Imana ryarahamagaye Manu igaburira 3.5 million mu butayu imyaka 40. Ijambo ry'Imana rihamagara amazu, ijambo ry'Imana rihamagara amamodoka, ijambo ry'Imana rihamagara une bonne santé, ijambo ry'Imana rihamagara abana, ijambo ry'Imana rihamagara umugabo, ijambo ry'Imana rihamagara umufasha, ijambo ry'Imana rihamagara akazi gasha, ijambo ry'Imana rihamagara za opportunité uyu mwanya utibaza ko zihari. Ijambo ry'Imana rirarema amateka masha. Ijambo ry'Imana ri full of divine energy. Ijambo ry'Imana ryuzuye energy divine. Nta kimwe gishobora guhagarara imbere y'ijambo ry'Imana. Nyiri ijambo ry'Imana arivuze uko riri, wasanga ntago twigeze turizera, ntago ryigeze rimanuka ngo rihinduke ribe une avec nous. Uyu munsi Imana iraguhamagaye. Iri jambo ry'Imana reka kuryumva gusa, reka kurishira mu bwonko gusa, reka rimanuke. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo rihinduke energy y'Imana, hanyuma ubone ko ibintu byose bitatangira guhinduka. Haleluya, 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 haleluya. Niyo mpamvu Imana ikumvishije amagambo yayo wumvise kuzi no munsi na amatoni. Nimba umaze imyaka 10 mu itorero, Imana igusubijemo amagambo wumvise hano ni menshi, ariko wareba mu buzima bwawe icyo yakoze ntigihari cyangwa ni gato. Kubera iki? Ntabwo turarirya nkuko turya ibyo kurya, ntabwo turarirya ngo turitafune turihekenye byinjire mu muntu wacu w'imbere, noneho rireme energy mu muntu wacu w'imbere, hanyuma tugendere muri energy y'Imana irimbura ubwami bw'umwijima. Energy y'Imana ikura bakarimbika Satani. Energy y'Imana irema ibintu. Uyu mwanya mbabwira, iri jambo ry'Imana riramutse ryinjiye muri twebwe rigahinduka umwe natwe, rirarema ibintu no munsi utibaza ko bihari. Bayumvise? Rirarema ibyo umunsi udashobora gutekereza ko bihari. None ndarangije nshaka kukubwira ngo Imana ntabwo ari umubeshi. Imana ni ukuri. Ngo umuntu azatungwa n'umutima gusa, ngo azatungwa n'ijambo ryose yavuye mu kanwa k'Imana. Ese ijambo ry'Imana ni ryakira rikantunga buri munsi. Tangira ukora experience a partir no munsi. Bamwe bavuga ngo ndi busy ngo kazi kanje nikatuma nshobora kwicara ngo some ntegeze ku ijambo ry'Imana. Uribesha, n'abadayimoni bakubeshya. None se uramutse umubiri wawe wanze, hanyuma ukajya mu buriri kwa muganga, uraza gukora iki mu buriri? Urakora iki? Niyo mpamvu abantu benshi iyo bageze kwa muganga bakaba barira ku buriri amaguru amanitse, bahita bavuga ati ijoro ryose nategeze kuri rya jambo. Ntiwumva se? Urinda kuritekereza wageze mu bitaro kubera iki? Waritekereje ubu ugifite n'umwanya, kuko ijambo ry'Imana ririmo energy y'Imana. Nashaka ibyo bintu tubishemangire. Pome irimo energy itunga umubiri, ijambo ry'Imana ririmo energy rema. Energy rema, energy rema. Ukuboko kunyunyutse, rambura ukuboko kwawe. Yesu avuga ngo rambura ukuboko kwawe. Energy y'ijambo rya Yesu. Haleluya. Ijambo rivuye mu kanwa ka Yesu rigeze kuri uko kuboko, imitsi yabuze ubuzima rirema energy, imitsi iragororoka. Lazaro ava mu gituro, ijambo rya Yesu rivuye mu kanwa ke ririnjira mu gituro rirema energy y'ubugingo. Lazaro arazuka. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rifite energy yayo ya rurema.
ariko kubera iki ritarema amateka mashya mu bantu, kubera iki ritarema ubuzima bushya mu bantu, ni ukubera ko abantu ntago barumva shema Israel. Écoute Israel, umva Israel. Nabari kumva ijambo ryacu ururimi rurakennye. Shema Israel kuvuga ngo umviriza utekereze hanyuma bigire gute, byinjire, amen, kugezaho bihinduka kimwe nawe muntu. Haleluya. Icyo gihe uzavuga nkaryo, uzatekereza nkaryo. Haleluya. Hanyuma iryo jambo ko rifite imbaraga rirakora icyo rurema yaritumye gukora. Uyu munsi rero Imana iravuga ngo reka kumva gusa, fata umwanya ijambo ry'Imana rikubere ibiryo, rikubere ibitunga umuntu, rizagutunga umuntu w'imbere, rizatunga n'ubuzima bwawe mu buzima busanzwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen, amen, amen. Haleluya. Nashaka gusa utane iyo shusho riratangira mu muntu w'imbere rikadeborda mu bugingo, rikadeborda mu mubiri, rikadeborda mu buzima bwawe bwose. Ariko nurireke rigira ritangirira, nago ritangira mu bwonko, ritangira mu matwi, ritangira kuba energy rigeze mu muntu w'imbere. Nago rirakaba energy mu kuryumva, nago riraba energy mu kuritekereza, kuko bishobora kuba une fois intellectuel gusa, riba energy iyo rigeze mu muntu w'imbere, aho niyo ritangira kuba energy. Hanyuma rero rigatangira kurema, rigatangira gukora. Umuntu ntazatungwa n'umutima gusa, ariko n'ijambo ryose yavuye mu kanwa k'Imana. Iri jambo muritahana. Reka rero tusenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyi mvura Imana yavuze ngo ije kumeza ubutaka, ngo niko n'ijambo ryanjye rimeze. Ninde yumva uyu munsi ko ashaka gufata ijambo ry'Imana mu bundi buryo bushya? Haguruka uri tusenge. Turashaka ko ijambo ry'Imana rihinduka energy. Amen. Ubuzima bwacu buhindurwe n'izo energy z'Imana, buhindurwe kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge muri kano kanya. Wowe utarakira Yesu, icyambere ukwiye kumwakira kugira ngo atangire rero aguhe ijambo rirema muri wowe. Ubanza umwakire ko niwe jambo w'Imana, jambo yambaye umubiri. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, niko ijambo rivuga. Intambwe ya mbere yo kwegera Imana no kwihana ibyaha, hanyuma ukakira Yesu wabipfiriye, noneho Imana ikakwakira, noneho ugatangira rero kurya ijambo rye ngo rigutunge, hanyuma rireme amateka mashya mu buzima bwawe. Uvuga uti Mwami Yesu, ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ibiryo bizima bitunga umuntu, haba mu mwuka, mu bugingo, no mu mubiri, no mu buzima bwa buri munsi. Umbabari ibihe byose naryumvishije amatwi gusa, ngaritekerezaho ariko bikagarukiraho. Nifuza kuryumva, ngaritekerezaho, rikinjira mu mutima wanjye, rikarema imbaraga zawe kugira ngo rihindure ubuzima bwanjye ndetse n'ibinzengurutse byose. Ndasabye imbabazi igihe cyose naryumvise, narisomye ariko simbitindeho. Uyu munsi umbabarire, ngira mfate ijambo ryawe nk'iryawe koko. Wavuze ko umuntu atazatungwa n'umutsima gusa, ariko ngo azatungwa n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana.
uyu munsi fata icyemezo nk'uko nitwararika kugaburira umubiri, ngira ntangire kwitwararika ku munsi kugaburira na wa muntu wanjye w'imbere. Umpe inyota y'ijambo ryawe, mfata akanya ko kuritekerezaho kugira ngo unyigishe muri ryo, mu izina rya Yesu, amen, amen, haleluya. Nimba amasengesho wasenze uyizera, bibe nk'uko wizeye, amen. Reka rero tubahe umugisha, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana natwe twese, amen. Shalom, muzagire icyumweru cyiza.